mu bayobozi b'ibihugu bitewe n'uburyo baba bagambiriye kugundira ubuyobozi cyangwa gukora ibihabanye na demokarasi, bituma bavanwa ku buyobozi ku ngufu, rimwe na rimwe bakabuvaho amaraso amenetse. Ikaze uyu munsi tukaba twabateguriye urutonde rwa perezida 9 bagiye babuvaho neza, bakemera kubuvaho batabanje gutegereza ko amaraso ameneka. Hari abagiye batsindwa amatora barangije manda imwe, abandi bagasabwa kwegura kandi bigakorwa mu mahoro. Twihuse reka duhere ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 rero turasanga Goodluck Jonathan w'imyaka 64 y'amavuko, yahoze ari perezida wa Nigeria kuva muri 2010 kugeza muri 2015 ubwo yiyamamazaga kuri manda ye ya kabiri. Uyu mugabo yatsinzwe amatora yemera kuvaho neza. Bitangazwa ko perezida Goodluck ari we wa mbere wabashije kuyobora Nigeria mu mahoro ndetse akanemera kurekura ubutegetsi nta maraso y'abaturage amena. Ku mwanya wa 8 turasanga Joyce Banda y'imyaka 72 y'amavuko. Mu mwaka wa 2012 ubwo yajyaga ku butegetsi muri Malawi, yarasimbuwe Bingu wa Mutharika wari umaze gutabaruka nyuma y'imyaka 2 ayobora inzibacyuho. Muri 2014 yatsinzwe amatora atanga ubuyobozi mu mahoro. Mwanya wa 7 turasanga Abdoulaye Wade yamaze imyaka 26 ayoboye opozisiyo muri Senegal. Yabaye perezida wa Malawi kuva muri 2004 kugeza 2012. Ku buyobozi bwe yanagizwe umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. 2011 mu mwaka wa 2012 nibwo yishwe n'uburwayi bw'umutima afite imyaka 76. Ku mwanya wa 6 turasanga Rupia Banda wapfuye muri Werurwe 2022. Yayoboye Zambia muri 2008 kugeza 2011. Muri uyu mwaka ubwo yiyamamazaga gukomeza kuyobora iki gihugu, yaratsinzwe anahita yemera ibyavuye mu matora. Ku mwanya wa 5 turasanga Abdou Diouf. Ku myaka ye 86 y'amavuko, ubu Diouf yabaye perezida wa kabiri wa Senegal kuva mu 1981 kugera muri 2000. Nyuma yo gutsindwa amatora yo muri uyu mwaka nibwo yahise arekura ubuyobozi ku mahoro. Umwanya wa 4 turasanga Robert Mugabe. Perezida Mugabe wari umaze imyaka isaga 30 ku buyobozi yegujwe mu Kuboza 2017. Uyu muperezida wari wiyizeye kuzayobora iki gihugu kugeza ashizemo umwuka. Byaratunguranye kumva ko yegujwe. Mugabe yavanwe ku buyobozi hari hashize igihe gito, nabwo avanwe ku buyobozi bw'ishyaka asimbuzwa Emmerson Mnangagwa, ari nawe wanamusimbuye ku buyobozi. Mugabe yapfuye muri 2019 ku myaka 95. Yafashije Zimbabwe kugera ku bwigenge ndetse anirukana abazungu ku butaka bwa Zimbabwe, anabambura ibikingi. Ibi byatumye abaturage bamukunda cyane, ariko imyaka yaragezemo biza kugaragara ko umutungo w'igihugu usesagurwa, bigashinjwa umugore we Grace Mugabe ko yabikoraga agamije gushaka imbaraga zo kuzasimbura umugabo we. Ku mwanya wa 3 turasanga Nicéphore Dieudonné Soglo w'imyaka 87 y'amavuko. Kuva mu 1990 kugera muri 1991 yari minisitiri w'intebe wa Benin. Mu 1991 yatsinze amatora arayobora kugera muri 96. Muri Werurwe uwo mwaka Soglo yongeye gutsinda amatora ku cyiciro cya mbere, icya kabiri aratsindwa. Masio Kleku abari we utsinda n'amajwi 53.49%. Nyuma yo gutsindwa amatora, Soglo yavuye ku buyobozi neza nta ngingimira.
ku mwanya wa kabiri Pierre Buyoya yari azwiho kuba umuhanga mu gutegura kudeta, akaba yarayoboye Uburundi inshuro ebyiri kuva mu 1987 kugera muri 1993, aribwo Ndadaye Melchior yafataga ubutegetsi agahita yicwa. 1996 Buyoya yagarutse ku butegetsi nabwo akoze indi kudeta muri 2003 abuvaho, ari nabwo nyuma hasinywe amasezerano y'Arusha yo guhagarika intambara no kunga Abarundi. Muri 2005 hatorwa Pierre Nkurunziza. Muri 2020 nibwo Buyoya yasezeye ku isi y'abazima azize uburwayi. Ku mwanya wa mbere turasanga Jacob Zuma. Kuva muri 2009 Jacob Zuma yayoboraga Afurika y'Epfo. Kuwa 14 Gashyantare na 2018 nibwo yasabwe n'ishyaka abarizwamo rya ANC kuva ku buyobozi ibikorwa nta maraso amenetse. Jacob Zuma yavuye ku buyobozi ashinjwa ibyaha birimo ruswa no gukoresha nabi umutungo wa leta ku nyungu ze bwite, n'ubu akaba atorohewe n'inkiko.